Chibai ule October ni som le paruk kania Russia le Ukraine indo nakal meka Putinan trongkam aron nei dan ngai tua hian rin zon dan siam thiam har sa ta hle mai zirtop ni October ni som pali khan Kazakhstan Vladimir Putin chuan press conference anaya Russia le NATO direct indo hi thil hlaom takani indo wa chuakani ngat chuan khovel pum chiat na athleng nge don kan pum pel turani tuna chuan Ukraine missile manga be chiam kan tum to ri lo kan ka tum chu kan ti chevek to Ukraine ram hi ti chiat kan du lo tin Ukraine ka do hi in chirna engma ka nei lo mobilization Russia thalai mi paho sipaya lak run pui kan nei to lawang kan lak sa ho po kar ni chungin kan in pe fel vekang Germany in Russia aya NATO lamatan athang hi ati sual let derani Nord Stream 2 pipeline an kan sela wangin an mi pui tele an sum don nai na tor pha Germany le Europe economic pum puitan a che zong in a ngongani ati Putin a hian NATO le Russia in do chung chang a soi chuaki NATO awau khan na niang aya nia chuti rual chuan Ukraine be atum to lo thuwa soyero Ukraine tan thok khuaina turani lain athu soyero Ukraine mi puite tan oi mai a har sa to viau inarin oma Ukraine run tuma a in buat sai laya US intelligence ten an soi chua khan runa tum lo zia a soya ma se a chil per tak nyal po ala huldon emni ti om vel leka Ukraine chu arun ta tho ani kha tun naya Ukraine khopui sang Russia in missile manga akap chu Putin a chuan hlotlinga in ti hlemaya Kazakhstan capital Astana a press conference nei na hian Ukraine mun pui somni pakwa kan bituma hian somni pani kan kap fuwa adang pasari chu kan la en liama mobilize noi ni le sing nia sing khat le sang ruk chu indo na tual zola an ommek ti asoi bokani The Kremlin chuan Ukraine a hian ral thuam lian le hlaom kan mang to lawang tuna ri chuan pro western country hi ti chiata nuai chimi hi Russia tumberani lowa Russia in kan thurual pui India China tenen remna le muanna aum theinan ma kan la chho zelang tin antar lang ve bok Russia sipaitan community line Kiev region chu rocketin an kapti Alexei Kuleba head of the regional military administration chuan asoya Russia chuan zana drone strike voili ngot Zaporizhia a anneya S-300 missile in voisom ngot an kapa energy le industrial infrastructure facilities at chena sa hleti head of the Zaporizhia regional military administration chuan asoi Tajikistan president Emomali Ramon chuan Russian dictator Vladimir Putin na Central Asia ramte former Soviet Union anga adu dua ati thei anilo a en dan hi Putin a hian thak se ti in Ashrilani Donetsk le Tomak hospital Russia sipai hliam an tamlu tuka wangin doctor te chuan civilian hospital ron pan te chu an nar pha ringot tani Russia ina oplaya an tha mi paruk te ruang chu the occupied limena mu chuathar ani le ti head of the regional military administration Pavlo Kirilenko chuan asoi US Institute for the Study of War ISW chuan Putin a hian mobilization Russia anei mek chu ati top lai lok thut thei boruak kaldan enin ti in an soi ve bok BBC report a chuan Russia missile strike in Kiev le khopui dangte an bom chia ta wangin Kiev a chengte abikin powar renchem turacha an nia Russia in Ukraine energy infrastructure ka chiat sak na sa le a deputy head of Ukraine presidential administration Kirilo Timoshenko chuan Zhytomyr Cherkasy Chernihiv te po powar renchem turina cha ani mi puite chu room poimo a chau hitar manga karen he chi khol te ofa
an ma ni omlo na room light off turin an ngen bokani BBC Paul Adams report chuan Kiev kholai chu athim truap tia soi President Vladimir Putinan alak tak Kherson lama in kana anasatawangin Russia sarkar lamin helai bial en kol tu tura anda chuan Moscow nena mi puite chu Russia ram chunga thiar lut turin angenani Zaporizhia lama po Russian missile le Iran siam kamikaze drone te athok fuwa maya Zaporizhia nuclear power planin ka ato renga wangin nuclear chiatna athen an hlau thom le ani US dollar millions asari somni panga further military aid Ukraine tranpuina turan puang felle ta a HIMARS rocket system ammunition artillery round anti-tank weapon le Humvee armor vehicle te an pek bel le anga ti hian US dollar billion som pasari zatin an puidon ta ani Pentagon chuan National Advanced Surface to Air Missile System pariat apek tur zinga ama huai pani te chu Ukraine phurthlen thuai an ni tur thuan soya heng system te hi radar guided missile manga thuam ni in Russia jet fighter chu olsam taka kap thlamya bia thei turan nia he system hian mail som thum huam chung short to medium range coverage aveng theiani Ukraine chuan Germany in ultramodern air defense system IRIS TSLM apek tur palizinga amassaber chu adon to thu tar langin heral thuam hi ala tharlam hlemaya indona po man ala ningai lowani France President Emmanuel Macron point anram chuan Ukraine nena radar te anti-air missile system te Ukraine nena an pek don thu soima se eng ang chi te nge an don ti ero a soilang lo thung France siana ma in Ukraine nena soldier launch anti-aircraft missile te alo peto bokani Ukraine hian Israel nena an air defense system lo tling tak mai Iron Dome chu alo deal to a Israel lam hian lo narin air strike an lo nei na thin Syria lama military mun ma nei Russia chu ti lung oi lo a lau thong deuh niangai ani Ukraine hian air defense network zau tak nei ma se a system man te hi Soviet model S-300 system te an nia an hlui deuh to na in Russia thona te chu akap thlave thei tho mai Ukraine hian tungkar tho ran nia Russia in missile somriat bor vela an ram aron ka na rocket zinga achan ve aya tam chu alo kap thlave tho ni nan soyani Ukraine in ral thuam tharlam le tha dongma se ral thuam te hi mang thiam tur chuan an sipai te training an nei ve le ero angai nge in narin oma an lo man thiam to sa Russia style ral thuam anei te chu man chun zom zel turin amu alamo bel hle a heng ral thuam te nei tur hian US le athurwal puiram te chuan a supply thei tu tur zong le dapin an buai hle ani Europe kho chak lamram te chuan Russia in Ukraine arun tran tira tang khan Russian standard equipment te Ukraine nena lo peto in tuna ero an mani man tur ngor chau an nei to si US chuan Cyprus lam nim nai le tranin Cyprus hian kumsom thum le panga liam ta a US in ral thuam lama hrek na alo siam sak to wang khan military mamo thil te Soviet Russia nena tangin alo che khol to a Cyprus ral thuam zema hian ten tor le bak missile system te po telin heng hi Russia thlona drone le cruise missile te po kap thla thei ni in Ukraine army te ta na thatak tak an nia ma se Cyprus sarkar chuan Turkey ti thinrem hlawin a aya thar le tha te a rul aput ve tlat thungani soito angin Putin a chuan Ukraine in NATO an zom chuan Indo pui pathum na a thleng thei atia chumi hnuwa NATO le Russia kan Indo ani ngat chuan khovel chiat vek na a thleng nge yang ati le a hei hi Ukraine in NATO azom lo na na
khot thang ho avaw na nia ngai ania ti hian Ukraine arun vak mai sia Ukraine hian NATO azom ngat chuan Ukraine hian phubala in Russia hi do ta se NATO thuthlung angin NATO hian an pui nge angai don sia hei hi athlen lo nan Putin a hian thil thui tak ngai tu in heng thu hi asoi nia ngai ani Russian Security Council official chuan an ram then om Ukraine in US kai hruai NATO military inzom khom pol azomani chuan indo pui pathum na atheng theyani ti in ninga ni khana soyani kha Russia President Vladimir Putinan September ni somthuma Ukraine ram za a som pariat vel an thunun na a om to ti apuan nu loka Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan rang takin NATO member ni na hi adia zui ve ngalani Ukraine tan NATO full membership ni ero ala hladewa NATO member ram somthumin an rem ti effect angai donani Ukraine hian he thil hi an bo zui chunjom zelani chuan indo pui pathum na hi kan thleng ngei donani ti in Russia Security Council a Deputy Secretary Alexander Venediktova chuan a soi Putin a thian hnai takle thil ti thei tak Venediktova chuan Ukraine dil na hi mi pui ril ru hne tumna ania khothlang ram te chuan NATO a Ukraine member dil na chuan so khok tam tak anei don ti an hrelok sa a NATO member ram vek te po hian a hlaom zia hi an hailo an khrechiang le ani ati Russia President Putin a chuan United States in khochak lama NATO zau tum na chu alo soi sel to thina abikin Soviet ram hlui Ukraine le Georgia te Russia in aup na hnuaya angai te thlenga anin rol chu angai theilo hle ani Putin a chuan September ni somni pakhat khan khothlang ram laka Russia veng him turin nuclear ral thuam amang hre lo ti alo soi to chu ati mai lo ti a soi bok US President Joe Biden chuan khovelin kumsang khajakwa somruk pahnia Cuban missile crisis nuwa nuclear Armageddon thlen le theina hun sang ber atong mek ti asoi ve boka NATO hian kar le hian nuclear preparedness exercise street fast nun ti chu kalpui an tumani Russia le US te hi nuclear ral thuam nei tamram ni in khovela nuclear warhead za asom kwa vel chat chu heng ram pahni te thunei na hnuaya om hi ani Venediktova chuan Zelensky yan Russia laka inven na tura ral thuam kap chuak tura ati chu thil hlom takani thule nuclear indo na chuan khovel huwa pachiat na rap thak tak athlen thei tur thuwa soya nuclear boina hian khovel huwa pin chiat na athlen thei ti kan hriat reka ngai Russia le khothlang ram te chau ni lo he khovel ram tin te angong vek don ani ti in asoyani UK Ministry of Defense chuan Russia le Ukraine indo na kalzela Russia an chat that thei lo chan chu ei ruk na in Russia rama bu akhwar thuk lutuk wangani atia Russian reservist 10 body armor an mantur chu an ma niya anin lei angaya Russian online shopping ami an ram poisa a robul singliman US dollar zaruk somliman chuang zet te chu an ma ni poisa alein anin tum chop angaya ni hetiang ani awang hian Russia ram hi indo na awangin an economy hi atlan hiam ve hle ti po atilang chiang vio ome kan khovel hi a hrisel to lo hle ti chu tu te pon kan hrevek mai mihring ta na thi thut na thlen thei tu nat na hlom tak tak heng stroke nat nang mai hian khovel pumpui chiat thut thei na hi ram tam takin an kol fur to mai sia apoi mo ber chu kan tharau hi adamem ti hi ani